Jesen je svima jedno od omiljenih razdoblja za poigravanje s vlastitim stilom. Kako bi je dočekali spremni, neki od vaših omiljenih sugovornika ormara pripremili su samo za vas svoje omiljene modne savjete. Savjetujemo curama da uvijek budu samouvjerene i da jednostavno se igraju sa različitim odjevnim kombinacijama i detaljima i da će onda uvijek izgledati super. Tako i neka se ne ustručavaju ulaziti u neke modne kombinacije možda van njihovih comfort zona. Da, jer nekad se zna dogoditi da u potpunosti neki odjevni komad koji ovako na prvu ne izgleda ti najbolje, da super ti stoji. Omiljeni modni savjet koji sam do sad naučila je taj da je manje više i u to se uvjerim gotovo svaki dan kad se odjevam, jer unatoč mojim smišljanjima što odjenuti, traženju detalja, uvijek to spadne na nešto najobičnije u čemu se osjećam najbolje i mislim da bi se time svi trebali voditi. Mislim da najbolji savjet, sad neću da zvučim banalno, ali je stvarno sebe pratiti. Ako se ima neki vintage komad, to ne znači da se treba sebe forsirati da se u komadu bude vintage. Treba se biti iskreni, tako najbolje mix and match. Mislim, ja sam od uvijek to i na sebi aplicirala i mislim da je stvarno najiskreniji i najležerniji način da se neko osjeti stvarno dobro. Budite svoji, budite dosljedni sebi, zato što vaša osobnost će se na taj način moći izraziti kroz vaš make-up look. Najbolji modni savjet koji bi svakom dala je da su pravila stvorena upravo da bi se kršila i udomite psa. Pa neki modni savjet koji bi podijelila svima je najbitnije da ostanete svoji, da ostanete dosljedni sebi i da ne kopirate druge, jer jednostavno taj neki styling ako paše nekom drugom, ako se vi u njemu ne osjećate dobro, jednostavno nemojte ga onda koristiti ili zapravo ga iskombinirajte na neki svoj način. Moj modni savjet damama i gospodi je uvijek istaknite ono što vam se sviđa, uvijek sakrite ono što vam se ne sviđa i na kraju uvijek budite zadovoljni u tome što nosite. Moj modni savjet je da u ormaru uvijek imate barem 3 klasična odjevna predmeta, tako se možete igrati sa modnim dodacima. Moj savjet je da je priprema pola posla. Frizuru se može pripremiti noć prije, a onda drugi dan nemate problema s kosom. Danas pogotovo u modi je problem što su trendovi nekako sve učestali, ali za razliku od nekad oni su i kraćeg daha. I mislim da je to danas općenito problem u nekakvom tom modnom svijetu ili modi ulice što imate tu poteškoću da nekako dolazi do uniformističkog stila. Svi nekako nose iste komade, jednako stilizirane. Možda bi nekakav moj generalni savjet bio da se što više igra sa odjevnim kombinacijama i da se pritom pokuša na neki način i upoznati sebe kroz tu igru, zato što zapravo naš stil na neki način odražava i nas. I ne zaboravite, svaki put kada ustanete na lijevu nogu ili dan krene nizbrdo, baš tad se sredite. Nabacite onu omiljenu kombinaciju koja će vam podići samopouzdanje, čak i ako ga u tom trenutku nemate. Vjerujte mi, ovaj mamin savjet zlata.